Sekarang during Ichibai 1434 Merry Christmas Day Happy New Year 2024 Ichibai ni orang hamzak ma ya farak TSF nengle jeng tini press conference ma asong koma haisi jeng zotan isigo 2016 isimi chini movement against CAB Citizenship Amendment Bill jeng amna tei kaisa chini movement kotor kaisa ni zotan nogui ma kana Tirpra hasil simia notice ganangai be chini movement nukhan 2019 no neso by ring nero jotonu witness khai kana 8 of January 2019 notice ganangai na jeng strike call up khaimani Tirpra wa jeng TSF initiative nakha te Tirpra hasil ganangai Citizenship Amendment Bill not teaching kaisa korang ti salai mani Tirpra se ganangai chang afro strike call khaika jin main point rong no khana madhav bari te dosram kamiwa khumulong sini TTA AADC ni headquarter sini protester ro sini supporter ro peacefully aro kaisa strike call up khai jeng gather khai tong aro jeng temanuka state police open fire khaika sini peaceful protester sini protester roni sakaw jeng aige se khanago sini borok rok ungklok te guli kokjago khogoi guli kokjago but 2019 8 January wa jeng nukha sal kathang Sini protester, sini supporter oni sakawo open fire khajamani. Boni bagai TSF asalno jeng condemn khayo. Jeng TSF afron jeng khorang tisagai jeng taksuk jora asalno kosom sal hai ka black day hanai jeng palai jeng decision nakha. Taklai bo jeng palai nai. Jeng tangai black day observe khaigan angkana. Aro kaisa question mark dong baksa hongoi mana tangai khai but jung omdai salramo jung pogoi thangkhang khe jung TSF ne jung la singsang nai hnai jung boni bai omdai decision namani jung boni bagai te prahasine lukurong koinai o salman jero bata pogdi approach ni supporter ro 7 supporter ro borok bullet injured sangka boni bagai TSF borong ni loge tongo taklai chung borong no call up khaika ang borong personally kok saka ang borong no saka nero program ma phadi we want to honor you all TSF borong no muito khlai te borong no respect ro aboni loge chung langma choma gunukha chini takok late material kaipen Butharzam busungukha TSF amana bu condemn khai chini borok rok satok pito khaijak thani jung TSF anytime we are ready bonbai jung public no appeal khainai especially jung tangai madago khaitong dasramo tangai khaitong jung alka jaga pan khaiba khamang haifana aro jaga incident no ba jung aro khainai boni bagai Aroni public rock specially dasram te madap kamini ang nirono koinai nirok ta kiridi jung loge tongo jung aprobu DSF ne ngai jung nirokno support khai jung loge roi phai tongo jung apro khana kha adino kaisa nogo program ngai tongmani condolence aro bo thangai attack khai jakha jung khana kha jung TSF jotun nugu boni bagai jung nirono koyo ta kiridi jungbu kiriangainya khatore nirong ni bagai sisum khai tongo boni bagai nirono koinai adino je mansa okra srai hayagai niro participate khabin hang nirono koinai jung bas kani salo CAA CAB ni tak CAA engkha
Citizenship Amendment Act tangi jang no maka sang isa brief khainai ang jorok kedeng nagla Citizenship Amendment Act fatarhani borok rokno especially ang alka country na saya Tripura state is surrounded by Bangladesh. It's very clear. Oro Pakistan nu phaya, Afghanistan nu phaya. Bangladesh ni borok je phainai rokno oro ni citizen sananai hanai borok kaisa bill pass khayo. TSF omno no khorang ti sagai jung against khayo. Omochin borok busi thai. Tripura hawo jung borok si chakliya more than 40 lakhs in population. Jung nai nai khe Mizoram rogo, Meghalaya rogo. Population chini je borok ni 15 to 16 lakhs. Je chini borok population asam borok. But we are overpopulated. Haibanasi, government of India ro borok wasokha. Oro hani borok nasi borok chair ganaya. Hatar hani nasi borok jagar onai ni saka. Boni bagai TSF, we are totally against the bill. Jeng Zeman saka sonai nirong nugui betangka. Boni bagai ang nirong no 8 of January Monday kelayu students okra chakra let it be political organization NGOs ang nirong no welcome khayu jeng jafro first black the palaika jeng afro nukha kabang political party kabang NGOs jeng support khaika taklaibu ang nirong no amanu koinai taklaibu nirong ne hamza nirong ne support jeng nangga back of ta khaidi TSF boikrifan khainai but nirong nomen koinai nirong zeman sa sono support khaidi noi ang tabok chini convener te bibas no ang jora ronai bo convener ngaba bo kisisa kongnar thunne Wilano hambai joto sini press media rong जों साइमनो थानाय 2019 नो जे गथना कतर गथि थांका आबो संथाय पगदानि बाया पगि माया ताय पगनान बुया कगनो ताय आदिनो हायनि बागैनो जों TSF जों तागलाय बाहायनो 8 January 2024 रो जों ब्लैक डे अजो खाय थाङै दङ दसराम गामियाव सिनारो सिनि TSF नि अंगै सिनि डिवीजन सिनि सदर डिवीजन सदर साउथ सदर नॉर्थ Longtrai Valley, Gondasara, nangkatai South nisin division ni borok sing phainai abon bisingobo abon ang koimung sini lukorongno norok angkhordi tangi di sing o dino sing tei pognani buya tangi sing jodon saimono sing afru bahai ke sing tok wak ni seven sing ker khajliya amsaka suna rifigi bukha baksani nok bokok langka baksani dukan sokse kelangka baksani ba bike ber tongoni bike no lagati tokruka even sini sete kese pongnan ko ye sini Maharaja Bir Bikram ni bokrogo je guli pojak mani tai bini yak sabajak mani abonum sing pognani ya haisi tangin dei sing jodon saimano adino ano sini media haikeba video rong naik naik kakek media rong no kangi video rong naik kakek YouTube rong naik kakek nang nung naik ambulance je borok no telangi tongmani a ambulance la de kasui bukha afro sin borok ni bukha tamu a bukha no thangsaui taisa no sini a joran muito manai amon koinai sini lukorong no a dino sing baksa parsip khai paidi jotono majak phaidi kono ni ani haniawai jotoni bagai singobo khai tongo TSF haini bagai jotono koinai sinaro phaiyi majagan